Shalom, toma tuangku sia sulu solanasang salama sitamu lante melambi totemo ulendui renungan harian Toraya allo Senin tanggal 5 bulan 5 tahun 2023. Mamali kila orang itu sangtan ka dalam mesura madatun na pong matua ta tu lamendadi kama totoranta patun duanta lante melambi totemo ta tuku masambayang. Opo ngambe mamaselan kadatuan suruga ki pudi sia ki pakalabi tu sangami opuang lante melambi totemo. Belana ki kana sait kumua kamu tupuang sumpu mamase laku kami minto masola nasangkan. Lante melambi totemo opuang laki basa tu sura madatumi. Bengkan kama totoran ulendui pangantana puang penamas hallo. Anayate kadami opuang laki perangi melo menala inan lan pak perangingki. Kure sumanga puang. Mak kada-kada mo komilako kami lansangan na puang Yesu. Amin. Ya tu kadan na puang matua mangka dipasaka lamay kadadian pasal 7 ayat misa sela ko 20 napa. Na yatu laku basa ya mo tu angka misa na angka 20 talu sela ko 20 napa. Inde siya tu kadan na puang matua nakwa. Undin na to mak kada mi puang lako nuh nakwa. Tama mo kolembang sola mintu tolan banuammu. Belan na iko mo tu kutiro malambu dioloku. Tu mintu na tau atu yate. Angka 20 talu. Susi mo lalan na dini umangsan itu angge menono lantelino. Latolino lapatuan siya mintu olo-olo mendonglo siya mintu manuk-manuk dolulangi. Mintu na to dimangsan ni lan mailino. Numan na tutuo sola mintu to nasolan lan lembang. 150 lo na tuway pono lantelino. Amin. Sulu solanasang biasa den kada dirangi nakwa. Buara kana den lator roseng abang keturuna sang bito umpogoi. Bu tu duka pekutana naumba na kwa ketang melona ala dituru duka rakato. Biasa duka to may penggauran tanga melo ke dipogoi. Na den tau ungkam baruang ki. Me bali mo ki kumwa. Mane kita raka. Aba atu di kwa kita mana raka umpogoi. Biasa duka pa di kwa to. Mane aku raka laumbangai. Sulo solanasang menasan siya tu pepenan na puang matua untiroy mintu tolino atu ya to belan na lendu tongan kadake na tu penggauran na manasala disabu itu tolino sola mintu madandan maritik na pobua kakadakian na lan ayak pitu apa ya tunuh di kamase dio may olo na puang matua matumbay na kamase puang matua tunuh. Belan na tontong tumanan na maapatongan solamintu repok na. Kadan na puang matua lakonu. Apa ya tu ikona? Laku tananang ko baseko. Lamentama ko lembang yato. Iko sola repok mo siya tu may benena anak mo sola iko. Sulo sola nasang tontong tunuh umperangi siya na pengkulay umpogo itu parentana puang matua. Moy rakaan na yake patangaran tolino butung tangta makal aku mua maka rakatulembang la digaraga do tanete. Tantu buda tau lo mekutana siya untele tunuh. Matumba yan nagaraga lembang do tanete. Apa mukumbang nakarang nuh. Situru tu napasan puang matua. Ito namang kamutu lembang. Na suami puang matua tama lembang yato solamintu repok na siya mintu tu olo-olo na paaparentan puang matua. Apa pitungal lo panatayan naman sa ito ay saba. Kaira na malilu siya mikutana kumua tongan siyara katua pa na pukalan ni puang. Sangadin na tontong sabara siya manapa ala ko tu parenta siya pangalu na puang. Sulo solanasang buwan na kaming kolan na nuh. Ana di pasalama siya na po salama mintu repok na. Siruara kabudan na tu kakadakian mukun bang mo na pugaw tau.
apa ya tu kita melo ke tontong ki tumanan lan kapatonganan belana manasa lah di pasalamaki. Amin. Sulo solana sang ta tampak itu pananungan ta tamas sambayang. O puang ki ambe mamasilan suruga. Kure sumanga puang tu kadami mangkaki rangi siya kinanungan. Kamu puang tula tontong usi solangkan. Mengandokan mati kalemi o puang maturu-turu boko mimianta akan lantai allo laki patu. Pagari itu salah budangki puang. Pasi kambela kan dia memintu na dia tablituk sanda petoba. Maranuanan kan langsangan na puang ki puang Yesu. Amin. Silo solanasang angge mo indeto tu panandungan talan temelambi ito temo. Salama ameng karang puang Yesu tontong umpas sakke ki. Salama.